Anyang laki din! Magando nawaya ka inton bigat ana. Ha? Apay anti? Adda ka di ipaaramid yu? Umay ka man iji balay tatulungan nak nga agdalos. Tangdanan ka. Ha? Inton umay alawas nga minan ti panagawid ni Lucio nga anak ko magapu iji Canada. Ah, kasta ka di anti. Ketwen awan mat papanak inton bigat anti. Naimbagla ang tanaira na nga awan papanam. Uray saan kan nga agbalon iti pangaldaw mo. Ijay tanton amangan. Oh, sige anti, umayak inton bigat. Ay wen gayam, anya nga orasak nga umay, anti. Uray alas 8 masapsapat taman tapno ado ti maaramid ta. Tano saan amalpas iti agmalam, umay kamanan iti kabigatan na. Wen anti. Di ka madanagan, taitad ko ti husto at angdan mo. Oy, Ana, papanam. Di taman mari, ayan ni anti monang. Anya nga iti mapanmaramidan ni Jay. Agdalos kami kano ijay balayda. Sumampet met gayam ni Lucio nga anak na, inton umay alawas. Ah, kasta? Si lang tinayaban na Dinakman na inraman mo. Si kakit dimot, amangan na pang may isang tao lang ti maaramid. Ibagam nga rudgan ko ta inton sumangpot ni Lucio nga anak na, ayaban naktumot ano agpapaskan. Anya? Ay, sakit lakit itinakam ko no saan nak nga ayaban. Saan mo alipatan nga ibaga ayaban nakto, tay kan naktuman mat iti sukulit. Alawen, ibagak miling, anya laki din. Ay, Mare, aday bagak Anya manan? Sumangpot magayam ni Lucio nga anak nga timonang ito no may alawas. Ha? Kat nasayata no kasta. Manumot na atawan na ijay Canada. Nakaamwamot nga agawid dinto numay nga lawas. Imbaga ni Ana idi kalman. Nasabat ko ngamin. Mapan ka no iji balayda ang timonang ta inayaban na nga agdalos iji balayda. Kasta ka di? Mayat ta isuka pa'y apakitang danan ni Ana. Day jay mat nga ang timonang. Di pa'y lasyak ti inayaban na mat. Naimbag kini Ana at adati daduma apagin-inkaman na. Syak ti awan. Si kakit dimot, bayamon ano ni Ana ti kayat na. No ado siguro ti iparamid na, inayaban da kamot. Sa bagay mat kit di Uray sa anak nga inayaban, basta ayaban nakton inton sumangpot ti anak na. Sigurado nga agpapaskanda, adon tumanan ti makan nga ipasango da. Ay sigurado day ta, dayjay tulatan ti urayom mare. Bayam anya Ana ti tangdanan da nga agdalos ijay balayda ita. Ay na, ad-ada apimmintas ka Lucio anak ko. Ninanang mat. Kasangsangpot ko pa'y langam jak kayat day ta Lucio nga awag yo kanyak Lucia. Wan man laangan, Lucia no Lucia. Kat kumusta nga iti biyahe anak ko. Makabannog nanang. Nga naawan amin abannog ko, hindi nakita kayo kinitatang. Malagi na nakangarodan. Adain luto mi kinitatang mo apag sasangwan tayo inton madamdama. Tinola nanang? Katuan ata isumutim pa kaunay-unay mo alutwag asang putam. Hay na! Saan ako nga ginanananang? Mangantay ki din tanay. Kaya't kunti umigop iti sabaw. Anya? Malangaraw. Umay kan ije kusina anak ko. Mangantayon. Amangando adawayan nila kay mo inton bigat Jema. Ha? Taapay ante. Nawaya taawan mo trabaho na ita. Kasta ka de. Pakibagaman nga rod kan kwa na tao may ije balay. Isuman lang ti mangisit up iti video okay mausar inton Sabadaw. Ay katuna ante. Ibagak ton inton malam. Adda lang amin napanan na ita. Ay na, daimbag lang ang tanawaya. Saan nyo aliplipatan ti umay ije balay inton Sabadoan? Ado ti sagana ni Lucio amakan. Kasta ka di ante? Umay kami aggidan kami tukin ni Ana. Aywan, taimbagak mo tan kan kwa na nga umay inton Sabado. Agyaman ak iti awis yo anti. Umay nilakay ko inton bigat.
dya bakit? Inawis na ka. Inawis na pa ni Ana. Uray ni Sandra. Ngumsyak. Pulos! Si kakit di mat. Uray saan na ka nga inawis akot entayo. Makakapan mo't asaan ang naawis. Ang mga masarot lang ni Auntie Mona asumang at ang mapan ijay balayo. Iso asaan na mapanin bagakin ka. Entayo kit di Ay, mabainak man. Dakilatan. Si Kaa talaga. Intayo tagkakanta tayo man. Adda yung pa-sit up ni Auntie Mona ang kinilakay ko apagkantaan. Anya? Napalabas ko pa itay nga adda intulod da. Dua alitsyon ko naman. Oo na yan. No inawis na kumamot na dya bakit? Mayatak kumamot amapan. Ha? Mala, dakilatan. Sana ko umay. Saan ko pagtatakunan ti papaskanda? Anya lakit din. I can't remember when we walked together. Ay, unay mat dagita nakarubay Rabiin yung di dapay na sumartang nga kakanta. O mare, si kamat gayam anya pag-ungungtam. May sakamat. Apay tulong ka? Nasaan mo amang tinagpigsa pa nagkakanta dakot rabiin? Anya? Inrugida pa itay bigat. Gusto ko mamutan at rabiin. Unay kan mare, nasa papay met, kat may sa maawatam ko mametan taitala ang met, saan met kakanayon. Nita, iso dapat ti kanunungam. Saan met akasta, ngam itala ang met na nagpa-set up da iti pagkantaan ta si mangpot nga rod ni Lucio. Agaragsak damit kas jay. Ay saan? Saan na nasaya ti kas nangaramid na? To this oras, huston. Di dapat nagpakaturog dagiti salip. Anya? Di ka man bagan ida. Kano saan dapat lang agsardon talagang awagak ni Kapitan? What? Without love, every day I start out, then I cry my heart out. Lonely is a man without love. Oh, Meleg. Nagsapa ka mutay. Anyat parikot. Imayak Kapitan, tada tinapatag nga ibagak. Parikot ko ti karo ba mi? Ha? Asino ka karubayaw? Dayjay man nga da anak na kasangsangpot na nagapuk Canada. Kunamblanok ko kwada ti lobong. Anya? Agasa man, gapula ang takasangsangpot ti anak ta impaturay da ti nagkankanta iti nagpatpatnag. Aging gait nabigatan at dapay lang music da. Kasta ka day? Umay ka Kapitan, mapantay balay da ta makitam ti bagbagak. Ay, nagsapa ka mutay. Sa anak pa yan, nagkapay, Mileg. Apo, madamdamakan tong nagkapi-Kapitan. Unam ti reklamok no di mo kahit nga iraman ka. Anya? Oh, Kapitan, da kayo matgayam. Naimbaga bigat yaw, manang munang. Kastabot ka da kayo. Agasa man ta nagpatpat nagti-video okyo. Kunamlano ko kwayo ti lobong, apay bagyo. Anya? Ay nasaya at ay may kayo, Kapitan. Saan mo ito na nasangon ni Nanang tinapan iji barangay hall idi kalman, ta inawis na kayo kuma. Sana balay, tay mayak ita. Kadwak pa'y ni Mileg. Umay kayo iji unag, Kapitan. Adopay na bati aletsyon kan agduduma amakan. Tamangirwarak intun madamdama iti chocolate nging kapok iji Canada. Para kada kayo amin na ijay. Alaman nga rod Lucio, apag iso ang mabisina. Sa anak anang rabi kan namigat. Ania? Ay na, agyamanak iti dua pinggan alitsyon nga inted mo kanyak Lucio. Nako, Lucia, ko naman kanyak miling. Diyak kayat ti Lucio nga awag mo kanyak Si kakit dimot, alaman laang, Lucia no Lucia. Oh, adoy, malaksid iti lechon, kas kadaan niya pa di tamakan, kung chocolate nga inted ko, ikan ka pa iti sabon, shampoo kan lotion. Ha? Kukwak amin daytoy? Wan, itid ko kan. No, di kalman kabay ko mga imay, di naragsak tay ko maamin. Sana kasta, nga da kagaya medyo balayo nga makaungungot ka da kami. Kwa. Sa ita, napankakin ni Kapitan na nagreklamo. Anya laki din miling. No imay ka kumalata dito balay.
Inununam tumot ngamin na ita. Ay, nako. Kun naklang dayjay, si kakit dimot. Malagawid kan tanay. Imuna pa na nagawid ni Kapitan ng sika. Ingkakot ipakan kadagiti anak mo na italetsyon. Ang mga no saan da pa'y anangan. Unay kat day jayan amiling. Dagalas at talaga ti ugali dayjay babae. Agasam man, nagsapa na panidyain ni Kapitan tapno ireklamo na ti panagkankanta tayo kano idi rabi eh. Nasakit lang tinakam na nanang. Gaputasan ang naawis nga umay. Hay, apo. Saan kun nga inawis ni Miling tamok ngamin ti ugali na. Amin apasken apapanan na, ada may bagbaga na. Ha? Kalpasan ti panangan, ibaga na asaan kano anaimas ti panagluto ti makan, wano anya pa dita ti madildilaw na. Nagbaliw man lang aron ti rupa na, idiinyawat ko kankuan na ti dua pinggan aletsyon. Katuan, dilata nga umay diti balay nga umay dumawat iti makan ta ikan met. Saan nakasyan nasken pa'y amapankin ni Kapitan ti awanan bain a babae. Nagsakit tinakam na, gaputasan ang naawis, isuan nagreklamo. Ngayon di na ikan itimakan, chocolate, kaskada sabon, shampoo kan lotion, ay nasiming pati danga. Saan na nga intuloy ti reklamo na? Ay talaga nagalas ti ugali na. Makabwisit ka ugali ti kaaroba. Anya lakit din. Po, una yun miling. Siguro no syakti si ka na ba inanak iti kasta unay ka po iti inaramid mo. Anya? Agasam manday ta nga aramid mo. Napan ka pa'y kin ni Kapitan tapno ireklamom ida. Ngam idi inikan na katilitsyon, chocolate kan sabon, shampoo kan lotion, nagbaliw adagos ti panunot mo. Si kakit dimot mare. Kasta talaga ti biyag. Ibagbagada gamin nga umay ka ijay. Ado sa umasaan da ka nga inawis. Bayangon mare tanalpason. Wen ang nakababain ka, naimbag kumamot no saan ka anapan nagreklamo kin ni Kapitan. Sana na maulit tayo mare. Ay rumbang laeng, nakababain ka kunak manen. Di ka lang makipagragsak iti panagawid ni Lucio. Day tapay la ang reklamom ti pinanunot mo, anya lakit din. Ay, naibaglakit din na pinadawatan na kiti sabon, shampoo kan lotion. Adda mausar ko, mare. Ne, da kayo matgayam antimonang. Siyak nga raw. Nasayata nagrana tayo. Pasensya kay latan iti naaramid ko kada kayo idinapan alawas, Ani apasensya ngayon ka ibagbagamat. Nukas jay, umay kalata iti balay, adumawat iti makan, no makan laang ti parikot mo, taikan kamatkat. Ha? Saan kumaakasta nasken pa'y amapan ka kini Kapitan tapno konkondek nga reklamo ka? Ay, anya laki din. Anti, kan baysa, saan apod no, tindanon mo kini Kapitan ang nagpatpat nagtibidyo okay di balay. Naidap mo iti alas 10 ti rabia. Nag-music kami laangan iti kabigatan na, ngam saan mo't anapigsa. O, naikan miling, pasensya kayo talaga anti, sana na maulit. Ay, rumbang lang, saan ada kami tinakababae, no dekat sika. Maawatam. Si kamot milaing, no umay ka agidarom kanya, sigurado mapudnaw ti bagbagama. Kapitan. Tapno ang mom, siyak ti mababain kanimanang munang idinapantay ibalayda. San mo't gaya mapudno ti indanon mo kanya, ang nagpatpatnag ti panagkakantada. Ha? Sika lang mo't ti mangibagbaga. Kinmay sa, amin kayaw nga kakaruba ijay abanda, sika lang ti nagreklamo iti kasta. Kapitan? Ay, sakit lang tinakim mo na ita. Kaputasan da ka nga inawais. Idi nyawat na king katinted da alitsaon, kas kadaan niya nita. Nagbaliw mga raw ti ekspresyon ti rupam. Ay, salbag ka. Saan na maulit, Kapitan? Promise. Ay, rumbaglag. Makababain ti kasta nga ramid mo. No adapas ka, makipagragsak ka. Sa nakasta nga agsapol ka iti pagidarumam kanakwada. Maawata, milag. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo.
Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo kay Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay na. Nagwapo kan baldaw. Ay na. Nagtaraki ka talaga. Baldo, Ay! Makapakigtot kamay. adda ka man dita sangwanan ti sarmingan ah. Apay, dagas aya. Ada si Danta yon? Di nga ipapaya nga ipapaalakkan ka. Ay na. Di ka lagit mauman iti papaya asid sidain. Kat, anya nga iti ipasidak kada kayo. Di ka di madanagan bakit tada sidain tayon. Ingka kitain nga miniji kusina ah. Nagluto ka? Ingka kitain. Kinalubak. Sigurado akayat mo dayay. Adobo a karni ti manok? Nangalami ti daytoy. Impadigaw ti karuba. Ay nagadon. Buon samot ang manok ti impadigodan. Asino a karuba ti nagpadigo? Ay kat ni kumarim apitra ah. Ni, itaman pa yan nagpadigo. Apay akas na nabayag nga awan dito'y lugar tayo. Ah. Ay, diya ka mo ah. Ay, nag-birthday nga ta ah. Mala. Agao ka kita yung tamangan tayo. Kaiso nang agsida tayo itinaimas ita. Inyamat ang boses na giant. Nakabutbutang. Maray, mangmangag mo dyan kang kanta. Urayak lang nga ron nakigtot pare. Amam, na sino dyan kang kanta? Ni Kumari Pitra. Ha? Boses na dayjay? Kasla agrarak ato ka. Silangar. Ay, pirmi nga ron. Sapay bira-bira. Nagbayag nga awan dito'y lugar tayo. Sa itaan nagsuble. Nagturan, nagbidyo okay? Amam, no sa dino tinapanan na. Napan nagparito kay Maray. Nagparitoke? Anya nga itin paritoke na. Ay, amin na. Agong nakas jay? Amin ko na ngaruking ka. No makita, ay makigtot ka. Abay, anya tila nga na aya pare. Amangan kitlimat no aglanglangan ato ka. Kaslamot lang ti boses na. Awan at talaga. Uraan niya ti araramidak sa anak ang makaturog. Uray siya. Sa anak ba't ang makaturog? Mapanak sa agreklamo. Apa niya reklamo ka? Dahil pa nagbidbidyo okay ni Kumari Petra. Nagsakit iti lapayag ko naktumat. Taapay ko mga reklamo ka. Di ka nagbabain. Apay ko mamabainak. Nagmadigaro ti panagkantana. Anya nagmaday. Nagmayat to pa adeng ti panagkantana. Naglamuyaw ti boses na. Kasla kalamuyo ti... Anday ko. Apa tinapis na nga eh. Kasla kalamuyot ti anya. Anya ti imbaganakan kay di may nagpadigoy ti adobo a manok ah. Awan may... Daya. Apay, anya ti lang nga na aya ita. Nagparitoki kanumat. Kasla impadakkel na kanu amin anas ka na dumakkel. Nagparituki aya. Di ka man agin-agin dita. Mapanak agreklamo ko naktumat. Saan ko naknay? Kababain. Ay saan nakalagdan? Rabiin. Kapan ka pala reklamo dita? Isungor na mapanak agreklamo tarabiin nga agbidbidyo okay pa ilaang. Makaistorboy ti turog. Sikatin nakapilang agpasada paray. Wen paray. Umay kagluganan. No agpaili ka. Wan man nga raw. Ang awan sapay mo't pasahero. Ay katadan to ano madamdama paray. Alaglugan kan paray tapno makita dagiti pasaheros nga da pasahero kaon. Umay danto mo naglugan. Ay wana. Agistorya taman. Anya nga iti istoryaan ta paray. Nakitam ka din ni Kumari Apitra paray. Makapainlab ti langana itan paray. Nagsiksisi ka. Nainlove kan? Uwin nga raw. Nangro na idi nagpadigaw iti sidain. Ay na.
pintas siya. Apay, saan nga tan nga agawid nila kayo na asiman? Ang mga no iso ti makagapaw, ang nagparito kyan niya. Kitway. Apay, anya yati pagarop mo. Pampanunutal. Ang mga mo't nagpacharming to kanyak paray. Baldo! Ay, sos. Ni bakit mo paray? Nakabanikas di talikudan ta. Akwa, apay bakit? Ay, inka sumakdo! Uwan bakit? Ay, mapanakaw. Nangatay istoryata paray. Nunangag na paray. Pang-or kumatigam na. Saan atimba? Ay na. Nagrigat mat abombalin da ito agripo na ya. Pare Baldo, Ay, umay kan, baldaw. Di ka, agbat-batay. paunay mo ti pa nakakigtot mon. Ay, ay, nagsiksimat ni Petra. Ay, sausa. Nagkiting t-shirts na. Kas kala nakakita ti alalya. Ay, kwa. Alalya, nagpintas. Awan nga min iti sumakdo iti danom mi. Mabalin nga agpabumbakin ka? Ha? Ay, kamali dyan bagak. Agpasakdo gayam. Kwa. Baldo! Pukpukawan na ka ni bakit mo. Nagbayad ka mo na sumaksakdo! Umaya kaon, bakit? Sige, into no maming santo abumbakwan. May salang atimba ti sinakdom ngam may sa oras ka ijay bombaan. Nagrigat nga rod abombaan jay gripaw, bakit? Narigat a bombaan wano, nakigangantil ka iti dayi a Petra. Tilay bagbagamot dita. Dalaang matdamdamagan na. Taan niya ti dinamagnakan ka? Ay, jay kwa. Apay aya, apati dayta kat kayat mo amamuan. Nakitak ang nagmayat ti kakatawaan nyo. Akas la makikinkineke. Tila madmadlaw mo but bakit? Awan niya, sumakdoak ka di pay? Makitam day ta. Kayat mo ti agsubli-subli ijay bombaan. Kahit, no saan ka sumakdaw, awan paglutaw kan paginaw mo no madamdama. Gimagat ka. No, di mo kayat, ay kat saan lang. Makamuka. Oh, last stripe! Last stripe! Umay kayo aglugaran! May salagin! Maparin! Last trip day to yan? Oh, apay akasla ka man nakakita iti alalya dita. Ay, kwa. Aglugan kaya, Petra. Katuan, kaslasaan mo akayat. Kwa, napuno nga minain. Ano sa mo natin makisagsag? Ada pa'y matbakanti dita abay mo Ay, daya. Wan, agabay tan. Sige. Aglugan ka, Petra. Sa dino nga iti pagbabaam ijay ilay, Petra. Ijay man paggatangan iti pampagalis jay bumbaan. Isu ka no an narigat a bumbaan, gaputawan galis na. Ay, uwan nga rod, Petra. Nagrigat a bumbaan jay gripaw. Isu iti inrekomenda jay agtartarimaan. Nagmayat gam ti aglugan dito'y sangwanan, dito'y abay mo, Baldo. Ay sos. O apay, kasla ka nakakita iti alalya. Nimut bakit ko dahi tagparpara? Aywan, apay napanan na. Ay sos. Ay, Petra, pasensya kan. Umagar kan iti pagtugawan. Narigat ay. Ibabanak latan di taigid iti kalsada. Kaano kanto nga umay nga agbumbangay, Baldo. Mayat ton jay bumbaan. Umay kalad pa. Adan to pagpagalisnan. Apay, napanamay. Pasahero matgayam ni Petra. Kay, apay ko ma. Nagado pagluganan na ijay pala ang jeep mo. Ay na, jak mabalin tagpili ti pasaheros. Nagtugawan na. Kat iyo alangan mo't niya agbitain.
tumay timing aka na yun ati awanan baen? Saan ka man panunot iti maday? Ayan jay timba. Ta, sa dino ko mati papanam? Ay katinak sumakto Sa bali man ti pampanunot ay sikat ti sumakdaw no kayat mau. Mayat atalagan da ito abumbaan Paray, sumaksakdo ka mag-am dito yung bumbaan. Ay, wan paray. Kay si Kangay. Awan rumwar adan yung bumbaan may. Iso nga, umayak mag-isakdo paray. Nini, mapumpun nun da ito timbak paray. Si Kanti sumarunaw. Ay, wala paray. Sige paray, bagkat kun da ito sinakdaw. Sige paray. Op. Ay na. Medyo nadagsin na. Op. Ay na. Kabalak na ito eh. Maskulado ako. Op. Dagita ati Masal. Si Kamanay. Jack man amo. Tunggal makita nak. Makikiktot kalatan aka na yun. Di mo kumamot siraan ti dalan ko, Petra. Aywan gayam. Magnakagayam ditoy. Apaya sinabat na, Petra. Kut damagak lang no mayatan day ta pagbumbaan. Ay, uy, mayatay. Nalaka na bumbaan. Inggatangak gayam iti pampagalis na. Uwan nga raw, nalaing di nagaramid. Nalalaing ka kuma, no sikati nagaramid. Ay, agman-maneho aklaing iti Jeep. May saklaing nga driver. Jack amaw tagtariman iti bumbaan. Ho! Apa di ka pa agawid baldo? Uwan, Imelda, bakit? Agawid ako. Agawid ka na! Uwan, bakit? Uwan. Apaya binanikusan nakmatan. Imelda, agawid tan bakit? Umunakan, tagsarita kami man kini kumarik a Petra. Anya ti pagsaritaan ta. Agawid tan ko nak. Umay kakit din bakit? Umay ka. Apay nga igoyod nak aya. Kahit kung ang akasarita day a Petra. Pakasikuramken ko ana aya. Ay, gantilan nakagayam Agdamdamag lang jay tao. Gangantilan na kaon. Nagdakas laki din ti pa nagpampanunod mo. Pudno mo ta. Kat si kamat, kay kayat mo mat. Apay ko na, saan ko amadlaw? Makisarsarita nga rod kanyak. Alangan matadyak kasarita. Ipungot-pungot ko da di a babae no makaungutak. Tanya ko matibasol na kin ka. Amo na nga dan asawam. Ngam gargaryan na kapailaan. Inton ko nin pabarangay na ka. Kababayin lao na yun. Saan ka ngagkamkamali si Kabaldo? Banbantayak ti amin agaraw mo. Mayat matlaang day ta bumbaan. Uwan maray, nagalis a bumbaan. Agpabumba ako ma. Anya tikat mo asaway. Ay, saan mo gayam anaawatan anya? Tikayat ko asawan, agpasakdo ako ma iti danom. Taawan danom mi. Ay, isa anak ang mabalay. Taurorayan nak ni bakit kaw. Takasapulan na da ito'y danaw. Ay, sayang. Agbayad akmat kat. Apay ni Pari Baldo ngay. Kabutong namot ni misis na. Ay na, sardangam ngaminan naghargaryan ni Pari Baldaw. Tani baka na, amasuna da jay. Diyak matananwan Makadkadlawan ni baka na. Iso nga adaywan na kami maray. Narigat ti makabasol kan mailawan. Ay, nyalaki day. Talaga gaya makaya ni Petra Pirgen ti pamilya tayo paray. Wen nga raw, paray. No apay mo't ngamin Saan ka nung aminin nga gawawid nila kay nasiman kay? Iso asaan ako na mapan sumaksak do iji bumbaan. Narigatan paray. Nagaramid kayo sa amot tin iti bukod yung bumbaan paray. Una na paray. Kapilitan. Narigat ni may lawlawan ako nada. Anyalaki din nga minaya ti sulisog. No di mo adaywan, Pirgen na ka amamin pinsan. Pudno lawan ay paray. Imbag ko nama. Tadyak tinutupan ni Petra. Dandanin si ka. Imbag lagi day. Sa anak ana ilawan paray.
no papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Agasem man, mare. Idi kalman. Napan ka nagpa-hair color iji salon ni Ira. Sa ita, mapan ka manin agpadalos iti kukom? Ay, katwan Siyempre, kaya't kumot anapintasak Ay, una yan. Sana all, mare. Ada ka na yun ti kwartana apagpasalon kan pagpamanicure. Si kakit dimot. Ay na, naimbag ka pa'y. Takaslawan parikot mo iti biyag. Dahil talaagin daw, ijay parlor ti pakabisbisyam. Nako, we must enjoy life, you know. Isu nga oray maminsan, agpapintas tayo mo't Sa bagay matkit di Ngam, ay, no shot. Awan pa'y pagpasalon ko ita. Kita aman ti buok ko, nakang angrag. I-budget ang ngamin Adaman kwartat, ngam saan pa'y nga iso ti priority ita. Ala, mapan ka na di papanam si Celia. Ang mga numaladaw ka iti appointment mo, nagpadalos iti kuko. Nagmayat po tinday takulay ti buok mo, Cecilia. Aywan na. Kaano pa'y ayaan nagbalin apangit ti kulay ti buok ko? Ha? Kanayo nakagpost iti pictures ko iti Facebook. Iso anas kan mat presentable Ay would mo't kit di Kas kumamanan ita, nakapadalusak man iti kukukon. Naskan mo't anadalos tayo iti bagbagi tayo Adni iso ada kayo. Uray bumakit kayo nakit agpadalos kayo latamot iti kukuyo. Agpapindas kayo latamot Adni bumakit nga ibagbagamot. Aya po, pudno ti ibagbagak, anti. Uray mamirmiraot tayo, saan tayo nga ipadlaw? Kasjay adi. Kaya't mo asawan, agpamarang tayo abaknang nga uray awan maisaang. Ayan niya laki din si Celia. Yan timod, saan mo't akasta? Basta, kita kay man lang, awan sirsirbiyo kasarsarita. Si Kamot Cecilia, saan man akasta ti panagpopos mo iti Facebook? Kas kalakabaknangan di ti lugar tayaw. Ha? Apay, anyat parikot mo, si Kabong. Agasam, no agpos ka, nakapakulay ka iti buhok, nakapamanicure ka, pedicure ka. Awan pa'y maluto asidain. Ay unay kan, apay awan imam, saan ka makaluto iti si daam? Anya, adda imak, ngam awan mailuto asidain. Awan pa'y kat bagasan Ha? Una tumot ngamin dagita awan kas-iskan na bambanag. Anya ka lagi din aya, Cecilia. Anya nga awan kasaskan na nga ibagbagam, napatagpara kanyak ti panagpakulay iti buok, kan panagpadalos iti kuko, maawatam. Napatpatagkat dagitan ngam tipakan mo iti pamilyam. Salbag kagiday. Kunamlan asino ka abaknang. Di ka lagbabay. Salbag kagiday. Ay na! Makakatawag man, beshi. Ala katuray saan mo pa nga ibaga ti makagapon o apay ang makakatawa ka. Ay kat makikatawa ak baten Dadal samatan ti ulom, danga. Kasanumat ngamin. Nangag ko ita ti panagsinungbat da Cecilia kan bong agasawa. Ha? Tapay ka no, Kasla ka na yung damit niya, sinsinungbat niya gasawa. Awan kanu isa ang dan. Ngam, ununan pa lang ni Cecilia ti panagpakulay na iti buok. Ken, pagpamanicure na. Anya? Ay una yun si Celia. No agpo-post iti Facebook, kasla kabaknangan dito lugar tayo. Uyawon na pa'y kano dagiti babaket, asaan ang makapakulay iti buok. Ken, saan ang makapadalos iti kuko. Ay na, day tangarod kat, beshi. Feeling mayaman.
Ngam no agapad da, timang mangag ko kat awan maisaang da. Ay! Naibag kumamet, no saan nga aguy uyaw iti sabali at tao. Ay, anya lakit din. Oh, apay nga itay nakpailang kita-kitaan si Kagurya abakla. Ha? Ay, kwa. Naminsan ka lang mo tatinalyaw. Unay kalakid din aya si Celia. Di ko namkit di, umapal ka iti nails ko, anak kadaldalos. Anya? Agasa man nga mindeta, inaldaw ka nga trabaho di barangay hall. Ngam ultimo agpadalos iti kuko, kan agpa hair color, kat saan mo pa'y maaramid. Anya? Ay, makunaklata nagasa tak, ta oray kaskasano, makapadalos aklata iti kukok. Kan maisa, maipakulay ko pa'y dati buok ko. Ay kat pagyamanam ang arod no kasta. Saanin anaskin pa yung aguy-uyaw ka iti sabali na tao? Maawatam? Oy, saan nakaguyawan niya? Ibagbagak lang tipod no. Anya? Sika, ada trabaho, ngam siyak awan. Ngam sika nga ada trabaho na, tidak ang rag akitaan. Kita man day takukom. Ayun, kasla ko ti ag inaldaw yitaltalon. Anya laki din. Sinalbag dahil babae. Ha? Asino manen? Dahil man si Celia. Kunamlan asino kapintasan tawa ng bain. Ay, nag-apa kayo ka di? Ay na, dilaw na ti kukok. Agasam. Nakunana pa, nagtrabaho ak kano iji barangay hall. Ngamjak kano makapadalos iti kukok. Anya? Diyak pa'y makapakulay kano iti buok ko. Una yung dadya si Celia. Nakauy-uyaw. Ay, akala mo naman ikinaganda niya ang hair color niya. Isuman pa'y. Ay na, kasla na basbasa ang kawitan iti tsurain na. Awanan ba yung dadya babae? Bayam lagtan friendship. Never mind. Waste of time laeng. Nututupak dadya nga awanan ba na babae? Diyak kahit atutupan tikas kinkwana. Ew! Si Kamot Cecilia. Saan kumamot akas ta ti bagbagam iti sa bali at tao Anya manin ay ti parikot mo. Bigbigat bong. Mang dadaal ka manin ikaldaw ako nakon. Ti kunam siguro. Saan ang makadanon kanyak timbagbagam kinigari abakla? Ha? Anya yatim bagakan ko na. Di ka man agindi tingawan amom ta mga no. Nagado ka nga. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom kadakwada? Di ka kadimabay ni ti kasta nga aramid mo. Ha? Day talakit kukumon ken kulay ti buok mo ti mapan mo ipampanakkel iti tattaon. Nakababain ka kidi Anya nakababain. Pudno mo timbaga kiti dadya bakla sana ya. Agtrabaho di barangay hall ngam saan pulos ang makapadalos iti koko man lakuma. Anya? Di na pa'y may pasimpati kang ang ragabok na. Kasla bakla bakas ti tsuraan na ti danga. Ay, apaw. Diyak amukin ka, Cecilia. Sapay la kuma. Tasaan kanto ang mapabainan mo iti udi na. Nasaya at manta naradaan ka dito igid ti kalsada, Gurya. Pudno ka di tinadamag ko. Anya day jay, mare? Pudno ka de nga ada ayuda nga iwaras ti barangay inton umay alawas. Ay, wen. Pudno day ta, kumare. Kinapudno na, mapana kiti barangay hall ita. I-finalize me, tinistaan dagiti maikan iti ayuda. Kasta? Ay naimbag man, Gurya. Masaludsud ko laang. Ada nga tanagan ko. Ay, wen Anya lagi din. Si kakit dimot, kumare. Apay itulok ko aya, saan ka akaraman? Ay na, agyaman ka talaga, Gurya. Awanan yaman na. Laglagi pam basta inton Wednesday. Saan mo liplipatan to maiji barangay hall, kumare? Ay, wen gayam. Mangalakan tumutin iti eco bag mo, tadamot laang maitid 5 kilo sa bagas.
Malaksid lang iti ka siya maawat yun, ha? Ay na, nagsaya atin ngay, na imbaglakit din, tandamot ayuda ita krisis. Awan makukwarta. Ay, wala kumare. Blessing dayta, tinamarsuwa. Apay, pudnong kata tinadamag ko lakay. Anya manan dayta aya. Adda ka no ti ayuda ita di barangay hall. Kat, adamot nga main. Ha? Sino tinakam mo miti data? Amok Hindi pa'y na minsan alawas sa nadamag ko kini pare Samuel ti may papanita dayta. Ay, ti awanan ba inagurya? Anya manan ti basol dayja baklagan ka. Pilpilyan na lang tilislistaan ay tilistaan dagiti may kan iti ayuda. Adda ayuda ni Mariel. Adda pa'y kini Antimona. Adda pa'y kada antising. Ngamawan ka data? No awan akit anya ngay nga road. Alangan mo't amapan mo manin gulwan dayja tao. Ay, talaga. Saan lang agulo ti abutan na dayja bakla? Nag-unfair mo ti kasi nga aramid na. Adda ayuda ti daduma, awan ti daduma? Anya? Saga na kanyak dayja bakla, matungpak naktumag. Oy, amo mare. Kasta unay kanumot ti pungtot ni Cecilia kan ka. Ha? Taapay manan. Basol mo ka no apay asaan anay kan iti ayuda daydi a babae. What? Kasano kumamanan asyak ti pabasulen na? Ay, tawanan ba ina si Celia? Nakunan ni Auntie Maria kanyak, nga agnger-nger-nger kanu iti unget na idikalman, tanaamuan na nga da ayuda, ngem, awan na ganda. Makaunget nga awan nagan na gayam ha? Feeling rich iti Facebook? Ngam awan nagan na iti maikan iti ayuda? Kastaon iti pungtot na? Shame on her! Ay, pudno! No agpupos iti Facebook, kat atiwan na pa'y dagiti babak nang, asaan amaw-awanan iti maisaang. Ay kat umay balay ta ijay kaming agsarita kan agtinong pano iso. Salbangkit de! Nagsapa ka man nga may diti balay mi, si Celia. Uwan bakla, takit ka man nakasarita. Ha? Tapna mo man niya, si kalaang tiagtrab-trabaho iji barangay hall ang nagalas ti ugali na. Aniya? Agasang manday tang aramid mo. Inlistam dagiti duma akaroba, itilistaan dagiti naikan iti ayuda, iti naminsan nga aldaw. Ngumda kami kinilakay ko, pulos nga wanagan mi. Hoy! Amom ka di day tatangtang abam, ha? Ha? Tapno amom anya. Saan asyak tinaglista itinagan dagiti maikan iti ayuda? Kan may sa? Apay ko mangagsakit tinakam mo nga wanagan na? Kat feeling rich ka mat iti Facebook? Anya? Nagpupos ka? Ati mo pa iti bagnang? Kunamlan saan mo ang masapul ta ayuda? Ta dumat kwartam? Kanayon ka nga agpasalon? Kan aguyaw ka pa iti karubam? Oray siyak? Inuyaw mo pa iti kalabas? Ha? Iso asan asyak ti kaskastama? Saan asyak ti pabasulam? Taamangan numasulat ko day tamatam? Wino saan? Balas ulom. Sige! Nuapay mo't nga men, anapan mo pala inapan ni Gurya di balay damot. Sika Cecilia. Ay, asino kumamot nga men di sana mabuisit iti kasi nga aramid dante. Makaparurod ko naktumag. Anya, ada ayuda ti daduma, ngam awan mo ti daduma. Anyat kahit nasawan, ada pababuran na? Ada mo ti saan, kasjay? Oho! Cecilia, saan mo't nga iso, tinaglista itinagandag iti naikan iti ayuda. Kan maysa, pudno, tinaibagan ni Guryakan ka. No apay pala nga agsakit tinakam mo, asaan na naikan iti ayuda. Kat kasla kalabak nang iti pisbaw. Aniya? Tidakas na, aguyaw ka pa iti sabali at tao. Nakayukit di man. Saan mo da? Ne, anya saan nga ibagbagam? Pudno mo't sana ya. Uyawam ni Gurya. Katawaam asana makapadalos iti kukaw. Sa itangawan na awat mong ayuda, kasta unay arurod mo. Ha? Nakababain kalakit de, Cecilia. Medyo makapal ang mukha mo sa part na
Piling mayaman ka, pero uhaw sa ayuda. Anya laki din. Ay na, kas jail lang nga ruden ti imbagan ni Gariken ka, kas na saan ka pailangan na pabainan? Napabainan nga ibagpagamot, may saka man. Pudno mati bagbagak. Naimbag kumamot no saan mo nga uyawan dagiti ka aruba. Nang rona day agurya, wino garay abakla. Ibagam asaan makapadalos iti kukuna. Sa ita, nga awan ti ayuda maawat mo, kas taon ay tirurod mo. Anya? No maminsan nga men, Cecilia, tanagam dagiti ibatam asao, nakababain tagpampamarang ang baknang. Sakit, no awan nagan mo iti listahan dagiti may kaniti ayuda, kas talauna iti rurod mo. Nasakit pa itinagam mo, iti tao nga awan mo't basol na. Agasam man day tang aramid mo, Cecilia. Agbalbaliw ka kidain. Saan? Tan kwa, tika na ikon. Ng pangasim mo ta. Taing ka pa ibugwan. Saan nakamakin na nga watap na mo, ma? Apay makinin na nga mo kaya bakit? Kad saan, mate? Ibagbagak lang tipod no, yung kapugwan. Kunak lang, mate. Ay, jakan mo kun kakarding. Pag naasim tayong kagdiskitar iti maisaang, awan bagas kunak Thomas. Rabien, imay kapay lang dito balay awreng. Nanang, awan bagas mi. Anya, awan bagas yaw. Ay, na yan. Kunak mano nagsweldo nila kay mo itatasabado mat. Nagsweldo ngam na isugal na amin, nanang. Anya, awan isa ang miya talaga. Anya nga iti itid ko abagas, kat oray da kami dito balay, kat awan mo't labagas may. Ay, day tati maganap mo, kunak manan, awreng. Nanang, namin abinagaan ka idipay. Ngam ipapilit mulat ta, ngay ayatom day di akardeng, anya ngay ita. Ha? Iso, ti inayat mo. Gapot ako nam ide, agwapo. Ngam ita nga awan isang yaw, umay ka ditoy? Ay, ilutom ti kinagwapo ni Kardeng. Samo adubwan ti kinamannugal na. Anya lakit din? Awan isa ang iyo, kumari. Ewan, kumari. Pangasimat na. Pautangan na iti uri 10 kilos abagas. Antay ta ka manin yot, utang. Sapay nagrigat ka singirin no ko Alamat din Maasyan kamatan ka na kami. Diyak pa'y nakaisang iti pangrabyan. Adami trabaho nila kayo mo. Nga maapay amay bibusan kayo iti bagas. Kasano asaan kami amay busan. Kat naisugal na amin ti sweldo na iti makalawas. Anya? Ay day takid din. Ungtam nila kayo mo Sana nasayaday tang aramid na. Pamilyado at tao, ngam day taki din sugal, ti pangpangrunan na. Kanayon kumot abagaan, Mari. Awan nata. Alam mo tan Mari, pautangan na kun. Ay, Mari Diyak ka ti mabayag pa nagbayad Wan ko, Mari. Promise. Apaman nga dan kwartami, umayak agbahid adagos kan ka. Ala, nayon namon iti may 1 kilo a karne, ti bagas nga utangag. Mare, apayan niya pag-apapan nyo kinilakay mo idi naming San Arabi Ti pa nagsugal na Mare. Kasanumat kamin, naisugal na amin asweldo na iti makalawas. Ay, una yun akarding. Apay di nalakit ti mapanunutan at talo ti pinuntot na. Day tangarod, Mare. Isu nga inapak iti kastaon na tawan bagas min. Diyak pa'y nakaisaang iti. Kat, saan kayon anangan? Ay no, naimbag ko na hamtan na siyan pa'y nibading kanya. Kat pinautangan na iti 10 kilos a bagas kan may 1 kilo a karne. Hay, anya lakit din. Anya serbina nga adda trabaho ti asawam. Sapay kaslaada nang ngagkuan na ibaga na nga uray awan bagas. Iyalayulad ta kanun kat ayusan? Salbag ki di da lalaki. Awan lakit iyalat rumrumwar itingiwat na. Ay naku, maala na pa'y lang ti agiyala ala nga ura awan maisaan. Nya lakit din.
Day, apay ngay kanagan. Bigbigat mo ita kumanudkod ka. Dayay to mga aming auring. Ay, law-lawan ko na nagpautang kingkwana. Ha? Apay manuti inutang na ya. San magkidiakas nga inutang na, uncle? Bagas inutang na. Idi na minsan ko pa nga i-chat-chat iti messenger. Ngam pulos adi nabasahan ti chat ko. Mamumutin na nagrigat a singiran na ya, babay. Pumuraw ton tiwak. Ngam saan pa yan nakabayad ti lukaw. Nalabas lang aro ti babawi kita, uncle. Malaksi ti bagas nga inutang na at dapat may sakilwa karne. Ay, yan yung laki din. Nakalmot nga ron Ay, wala, uncle. Nasuro ka sa nga ribo ti utang na. I-chat ko, tao may kumamot ti nagbayad. Isuka pa yung nga inayon ko, pag purchase ko, iti lakok. Ngam saan nakmot nga ikan ka, no? Amom taon ninton na minsan kanakan. San ka basta papautang? Nang runan ukas ka ni Aureng. Sika lang aro din tinagpautang. Si Kapay tiagsakit ti ulo na akasisingir. Ay, yan niya laki din. Itay pa nga griring na ita silpon mo, Oring. Asino yan ang awag-ngawag ka? Dapat adi mo sumbatan. Day, di man abading. Di man lang makaura yan. Awag nga awag kas kada chat a chat. Anya? Di na lang maura yan asyak ti ko sa ama pa nagbayad kan ko na. Anya lakit din aya. Manoya ti utang mo king kwa na. May sakamat. Na. Di damag ka numano ti utang ko. Apay, day tidwa pagbayad ko aya. Ay, Awan nagdumaan nyo iti day bakla. Makapaungot kayo. kunam lang na itabakay. Iso na pudot ti ulom, takurang kalaang iti sibog. Anya lagi din. Anya? Amuklat nan kay. Basta nung napudot ti ulom, awan sibog mo. Namaga. Iso naglaka ka nga gungungay. Ay na, karding aya. Awan lang aro din maisaang day tapay lang sibog-sibog ti ibagbagam. Agtalawan! Anya laki din pasit ti biyag da itabakay. Hala, ang kapugan eh. Naimpaglaki din ta naranaan kayo, ante. Ha, apay badeng. Ada ka din napatag nga ibagam. Pakibagaya man ka ni Oring, to may mamutag bayad iti utang na ijitersina. Ha, ay ada utang na kan ka. Anya laki din. Naitabal da pa'y siguro ti 10 kilo sa bagas nga inutang na kanya. Agraman ti may sa kilo a karne. Anya? Awawa ka kiti messenger. Kan manumutin ti messages ko king kuana ng pulosmut na sa nabasaan. Tidang nga babae. O na yan ni Auring aya. Dila mabain iti kas di nga ramid nan. Ay talaga asaan ante. No ko mabain na. No ko mabain na pa yan nabatbati. Umay kumamod makisarita kanyak ha. No awan pa'y pagbayad na. Aywan ako ma. Ngamala, bayam takasaritak inton madamdama. Apag isaw ang mapanak iji balayda. Aywan man ante. Thank you ha. Pakibagayo nga gungungot akon. O na'y matanda di abadi? Ay na, talaga asa na makaura ti danga. Ha, enton kwan, idarom ko, ti awanan ba'y na bakla? Nay, apay Aureng, napukaw ka din ti limpong ti panunot mo. Ay sana kang agpagtiknanang. Ibagbagakla ang tipod no. Amok ang nakautang akan kwa na. Ngam saan ang masapol nga ibagbagana kada kayo. Ay, tsaka mukan ka. Nakuna na kanyak, nga ado ka no ti message na, kan awag na kan ka. Ngam saan mo ka no basbasaan kan sungsongbatan. Nagadulakit di nga muna da di abaklaya. Pay maninton begat. Apay inton begat Aureng. Inak iji barangay hall nanang. Idarong ko da di abakla. Nalabas mo ti aramid nan. Talaga saan na mauray ang mapanak agbayad. Ay salbag kide. Jak amo kan ka Aureng. Panunutom nga umuna dagita ibagbagam, sakbay mo nga aramidan. Maawatam! Anya, mapan mo idarom ni Bading kini Kapitan? Kunam kumare? Wan kumare. Iso ana sa paak tayo nakaya barangay hul itamat laang. Madinsa ah. Sikati nakautang mare. Ngam iso pa'y nagpautang kin kati mapan mo idarom? Aywan mare. Amok asi iutang akkan ko na. Ngam saan ang masapul ang mapan na ibagbagay ti tao. Kastamatan kininanang. Hay, nasingputmat ni Bading ti panagkunak. Apay numapan kalaangan ijay tersena na. Tamakisarita kapay laang kinkwana. No awan pa'y pagbayad mo. Ay saan? Idarom ko kung naktumat.
Iso ti pagmultaog, iti kasi nga aramid na. Mapanamatan ibagbagay ti tao nga dautang ko kunkwana. Anya? Kunamot lano iso akabak na nga nan. Kunamlano nagdakkel agatag ti utang ko. Hay salbag kide. Hay, makaammo ka man laangan awring. Ala, inka nga rudan ijay barangay hall no isutik ko nam. Sapay la ko mata saan nakaatong paan ni Kapitan. Anya lakit din. No saan yung aksyonan adagos ti reklamo? Iraman kayo kunaktumot Kapitan. Anya, sika tinakautang kinkwana. Sana ya? Wan, amok. Ngam saan kumamot akas jay asingir-asingir. Kan saan ang masapol ang mapanay bagbagay ti tao. Nagawan kitabain mon! Anay ko, apay ni Kapitan. Basta tinungpanak man latang. Sika tinakautang. Sika pa itadaganas na nga agdarom. Di kagit mapan makisarita iti nakautangam. Kapitan. Amom sika oreng. Talagang awan babain mo. Nasyan king ka ni Badeng kaputawan isa ang yaw. Iso ang nagpautang iti bagas king ka. Sa ita, si Kaki din, ti magidarom king kwa na. Si Kaki din, Nay, Kapitan, apa yon? Pagnakmam da ita, dardarom nga ibagbagam. Ingkayayan di Badeng, tain ka makisarita king kwa na. Sana kasta, mapan mo'y dardarom ti nakautangam. Anya laki din, kunawan ti respeto ba? Oh, anya nga ita. Nakaraman ka lang nga rudan titong pa ni Kapitan. Siguro napabainan kamot iti kasta unay kumare. No anyala unay nga minmot Diyak mo na niya taramitak ita kumari. Mas na mabainak mo ito na mapanijitersena ni Bading. Ibagbagak ngamin kin ka. Panunutom pa'y nga umuna sakbay ka amapan kin ni Kapitan. Ngam anyat inaramid mo. Saan na maulit, Mari? Mababain akon. Sa kagpanunot ita, ang nakaraman ka ititong pa ni Kapitan. Ay na, apo, talaga ang makaunt dayjaykin ka. Mari. Si kaman pa'y tinaturod ang mangidarum iti nakautangam, anya lakit din. Ay. Pag nakmamot siguro daytan, kumare. Si kamot gamin bakit? Nagkuna kami na yaking ka mapan kayayan ni Kapitan ngagdarong. Sardangan nak si kakarding no demokat ang mairaman ka iti ungot ko. Husto ka di kaminay. Kurang kalay ti sibog kahit. Iso kasta ka. Hingga kitagdi ko sa inta ka. Nita, sumardang kawan na. Di ka man naging dide oreng. Amo mo lang gisam-isam na itan. Anay ko. Parikot ko lang arot amin na. Namday tapay na sibog-sibog ti ibagbaga. Awan lang arot dun maitultulong man. Anya, kitawan ti may tultulong nga ibagbagamon. No saan ka nga agbiyak na anak? Anya lakit din ay akarding. Pumanaw ka man dito awan tinasayat nga ibaga. Mainay-nayon ka pa sakit iti ulo. Mabiyagak mat ure awan sibog. Iso nga ure agtalaw kan. No daman ti kapuskulan iti rupa dito lugar tayo. Sika, auring. Mare. Ang man, sika tinakautang kanyak, ngam sika pa'y dadaganas na mapanijayan ni Kapitan, tapno'y darum na, nagawa na bain mo, nagpuskul ita rupam kunakmanan. Mare, pasensya ka kuman. Amok ang naglablabosak. Kinapudno na, awan talaga pagbayad ko kun ka, iso ana aramid ko dayjay. Siguro, tapno multaan na kumanya, nalaing kamat, ngam sa balit ikinalaing mo, kinatabad. Nalaing ka, ngam tabad ka. Anya? Kita niya nga nakaraman ka lang aro, iti tungpan ni Kapitan. Ure asino, mabwisit na talaga iti kastang aramid mo. Sika tinakautang, ngam idi agsingir tinakautangam, idarom mumuta na sana makurura yan. Saanan ang maulit ko, Mari? Ikarik abayadak tinutang ko kan ka. Apaman nga dakwarta ami. Ay rumbang lang. No di ka pa yagbayad, siyak matan, timang tungpaking ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.